Shibenta na kajingrake ya kesngi ke bahasa telak ke perthai, kinyau kerpang ya ka kum kesngi banyalap sya ke perthai berok kawai, halor kejing sniu udrok bat banyalek persya ya kejing kai pathar, kabala jurake ha ka arpun riu terik benai jeliu. Kasing kentai lum basuk jong kesenong lau jen riu nong thamai, shelong, kala rake lupa ar sngi shwa jong kani kesngi, kata ha ka arpusau terik mentau benai jeliu ar hajar arpusau. Da ka bapelong da ka jingelang hapo saudong kendro banya thir ya tai halor kani kamat ka balong ka jingkit kli jong wei pa wei unong shong ha kini kisngi pamenta namar ka jingjelai palat kinong khai drok bat ka jingat bat sha te mrau ki khun jong ka jela ha uni ujing di pen buat uba shir khai tam uba penjat amtang ye unong pang shimen henry ka bakta aru ya ke imlang hibarok ka wei. Ya kini ke jingelang ha kini kesngi, lepelong ha ke ying shong dorbar jong ke dorbar snong lau jen riu, ha ke bala khot ban ai jing keren kerpang ye ki arngut kiri orang ba jong ke balang Presbyterian, bakentup yo Reverend VTS Langste, ubelong unong ye selok bat kinong pang hasan ker shelong, bat utemen basan ki nyuta. Ha kini ke jingelang, laidon ringkat ru urang ba snong, ke snong lau jen riu uba SB Karshandi, bat lepenyat ye ke jingelang da ke Presiden jong ke sengkentai lum basuk i Dr. Vanessa Karmau Plang. Bat hadin ke jingkren jong kini ki laingut kirang ba, lepen but se ke jingethir ye tai, da ke jingeshim bentalang kiri upai pa, bat ye kini ke benta lepenyat dik Dr. Valencia Merbok. Hakini kisni mentang tak ada isi syak kong i ramasna menne mensua ke dikia diberi kim ju ong bau dikia kerja family secret kio kim ju kwa dayak beri yang sibo tapi bayang yak no kim ong yak di masalah ong yak dikia diberi tekenlah begini impon ngaklan nang ni ong si menne ngato na sangkir Arpsan Slam ngalong clinical mo si Syam jonga Andre hapo pengi share pengilang ngong ilok toto den ndaksi nan bo na mga nang ay nga tente mga nang sikhet na mga demari saudara bauli di sabar sura subra di na hayi dengan tente mga ay na mga zaman bure nomor ba kalau ka family secret tigalong kumjur mentang hakabai dei bodok salat mentang to ngatin na mga lama long kita banera yo tu yo sakem yo sinong tempat terno to ngan ari pisang buat mga lama long kumtar kumulong mensua bagi bahiyeng iburi ai ration kaya lama long mentar dan bagi ai ration yo drops nama saudara yang makanya family secret tekat benalong full blown ka de hapo emang salang ka along asle barat mo te ka po siya hari kata kalau kecing kerni kan buat masuk gua apa yang kata bagi orang addiction kan sebab ada nak kerni tu mereka lah kan kalau bikin kecing mana tamah ke syarkai bikin kecing berdiri tu nang tuai tu nang tak proximity tikai ke bala kai ke mengawa yang sim kita seng kita boleh sibuk ni boleh nanggarku anom yang sih bidang kecing nagakan pakai imlang kasal kasong kathar ko dengan khul ki jong dengan sekan ma pakan ko wai kan berikut no ini penting naga kita kebar kerana ke nyaw lang kedekat berkasa ma lagi beriau jong ni baru kaya ni beriau boleh lagi beriau jong ki bangala khot ye kita kerte pengertian nanti dan Plehun penting ni yang kesam jampi. Penting yang kena tahu bahawa jam hang masuk. Kia siapa yang mengkriam jami laptop lagi nong di top slow. Nanti tak mulai berkuat. Kejauh tu mati kerja lah kejang beri berkejauh beri. Lagi beriau jangan umplay nong gunung tahu. Bang kau ini dah kerja. Bener jelati dem tuai umplay mensenyau yang. Un berlain no ini ke baru sahih sih ini begini ke kerja pendiri ini tangkan ini dua ke jalan mereka ini dua ke di India ini dua ke pertama mungkin kita tahu bukan berjumlah ini dalam kebentak keberkarawa nothing is impossible but